Odlično, znači ovdje imam ljubičastu kao što vidimo, pardon, zelenu maramicu. Nju ću provući ovako par puta ispod palca, pa ću ju staviti u ruku. I sad puhnem. Kao što rekoh, u ruci imam ljubičastu maramicu, nje ću se riješiti. U rukama nemam ništa, jel tako? Dovoljno je da puhnem i iz ruke izađe zelena maramica. Ja ću vam to objasniti. Radi se o tom da ja u ruku stavim. Ja sam ju skitio tu, dobro nabio ruku. Ovako. Ne, pardon, ona je tu ispod pepeljare. U biti nije mi bilo problema sprevariti. Zašto? Zato što sam imao u ruci u stvari šta? 2 maramice. Ove ću se riješiti. Ovako. U ruci imam i dalje 1 maramicu. Dobro obratite pozornost na pepeljaru. Tu ispod pepeljare nema ništa. Uzet ću ovu maramicu ovako. Usporeno ću vam to raditi. Stavim ju nazad u ruku. Ovdje u ruci nemam ništa, ali zato u ustima imam naravno 1 maramicu.